Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome, selamat datang to our Ask Me Anything session for the Skim Dana Padanan SDP, My Creative. I'm Alia from My Creative Ventures, your moderator tonight, and I'd like to thank you for joining us today. Lagi sekali, kami berterima kasih atas kesudian anda menyertai sesi hari ini. This session is designed for you to ask anything about SDP and do treat this as a space for you to really understand how SDP can support your work in the creative industry. Please note that this session will be conducted in both mixed languages, English and Bahasa Malaysia. Another reminder, please rename your Zoom display name to the following format before joining the session. Sila tukar nama paparan Zoom anda kepada format yang ditetapkan, iaitu nama underscore company name. Contohnya, Alia underscore My Creative Ventures. Our admin team will only admit participants whose names match our registration list. So if your Zoom name is unfamiliar, you may not be allowed in this session. Before we begin, to give everyone a bit of context, the SDP grant is one of MyCV's efforts to empower the local creative industries and to spur original new works, create long-term impact, and contribute to a sustainable creative industry. Jadi hari ini, kami akan menerangkan lebih lanjut mengenai dana ini, cara untuk memohon serta jenis sokongan yang boleh anda jangkakan. We will conduct a questions and answers session, sesi soal jawab, towards the end of the session. You may ask your questions in the chat box during the Q&A session, and our team will take note and address them later. So if you have any questions, keep them in mind. We'll get to them after our briefing sessions with our host later. We have with us today Puan Izzati Kamrul Bahri, Program Manager of the Industry Development Department of MyCV, who will be giving a detailed overview of SDP, including what it covers, who's eligible, and how you can get started. Tanpa saya lengahkan masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Puan Izzati. Silakan Puan Izzati. Alright, thank you so much Alia. Terima kasih. Selamat datang semua. Saya harap anda semua boleh dengarlah suara saya dengan jelas. Kalau tak dengar, boleh beritahu. Nanti tim kita akan beritahu saya lah dan saya akan cuba adjust. Selamat petang. Saya rasa kalau sebut selamat malam macam nak tidur dah. Jadi selamat petang. Good afternoon to everyone. Jadi seperti yang Cik Alia ada sebut tadi, sesi malam ini adalah untuk kami berkongsi tentang apa itu skim dana padanan ataupun what we call in English matching funds grants. Okay, sebelum saya sharekan presentation saya sedikit, maksudnya latar belakang lah tentang apa itu SDP. Actually mungkin saya boleh share terus sebab saya rasa dah ada dah dalam tu. Okay, sebentar ya. Alright. Saya harap semua dapat tengok saya, boleh nampak saya punya screen. Sebelum tu, saya nak beritahu kepada semua, dan seperti yang Cik Alia sebut, session ini akan dijalankan dalam dua bahasa lah. So saya akan bercakap, kadang-kadang saya akan bercakap dalam bahasa Malaysia, kadang-kadang saya akan bercakap dalam bahasa Inggeris. Dan jangan risau, don't worry. We do have on this slide both Bahasa Malaysia punya section and also English, the English translation. So hopefully with the two languages on the slide, it will be helpful for everyone to understand what we are sharing today. Okay, so apa itu Skim Dana Padanan atau in short SDP? SDP adalah inisiatif pendanaan
oleh Kerajaan Malaysia yang disampaikan melalui MyCV, Marketing Ventures, yang diumumkan sebagai sebahagian daripada Belanjawan 2024 lah. Kenapa SDP dikenalkan adalah untuk, of course, untuk merangsang dan memperkasakan industri kreatif tempatan. Dan perkara yang paling orang kata the main reason ataupun perkara yang paling signifikan lah dalam SDP adalah ia sebenarnya bertujuan untuk menyokong penciptaan karya asli baru ataupun new IP yang kita nak berpotensi untuk memberikan impact secara long term dan memberikan nilai-nilai komersial lah kepada you all punya businesses, dapat menyumbang seterusnya kepada your core businesses untuk berjalan ataupun lebih berjaya dengan lebih sustainable di masa hadapan. Jadi, this is not the first time. Bukan kali pertama kita buat SDP. Kita dah buat SDP. Ini tahun adalah kali kedua. First time adalah tahun lepas, 2024. Dan 2024 kita telah menganugerahkan dana SDP kepada lebih 40 pemohon yang berjaya. Dan jumlah keseluruhan sebanyak lebih 3 juta ringgit lah untuk keseluruhan 40 pemohon berjaya itu. Okey, seterusnya objektif. Okey, kenapa kita again kenapa kita buatlah SDP ni? Apakah objektif kita? So basically, I've mentioned tadi, we want to foster innovative and artistic creation of works yang baru, yang asli, original. Of course, we know that banyak sebenarnya industry players, the creative players di Malaysia ni yang very innovative, sangat artistik, sangat kreatif dan banyak idea-idea untuk menghasilkan karya-karya baru, tapi mungkin tidak ada platform atau mungkin mempunyai kekangan daripada segi resources. Jadi SDP ni adalah salah satu cara untuk kita menyuntik orang kata apa sedikit dana lah untuk membantu penciptaan karya-karya ni. And then seterusnya, of course, kreatif, penghasilan hasil kreatif baharu itu kita nak dia ada spillover effect. So dia memberi manfaat bukan sahaja kepada your business, bukan sahaja kepada your own market, tapi kepada masyarakat tempatan, jugalah kepada community at large. Okey, seterusnya kita nak dengan dana skim dana padanan ni dapat menyokong your organisation untuk melebarkan lagi sayap you untuk scale your creative work again beyond your market. You can tap into new market dan boleh orang kata apa, you boleh explore new audience dan sebagainya lah. Jadi it will be orang kata apa, dapat menyuntik lebih lebih orang kata apa lebih perhatian kepada your work yang selama ni mungkin you tak dapat nak kembangkan beyond your market. Okey, dan seterusnya adalah of course kita macam saya sebut tadi, menjana impact ekonomi. Kita nak tengok dalam you punya project ni, it's not just hanya tertumpu kepada beberapa orang sahaja yang mendapat peluang, tapi kita nak tengok how you through this project you akan memperkasakan ekonomi community-community lain, mewujudkan peluang pekerjaan dan of course at large it will contribute towards the creative economy lah. Alright. Okay. Jadi scope program. Mesti you all nak tahu apa skop yang kita yang you all perlu tahulah untuk apply SDP ni. Jadi untuk SDP ni kita saya rasa saya dah sebut banyak kali, menghasilkan karya asli baru atau harta intelek baru. Ini adalah benda yang memang sangat-sangat penting untuk skim dana padanan. Okey, kenapa kami asyik ulang-ulang yang karya asli baharu ni? Sebab
memang you kena create new IP through this program. Okay, so contoh kalau you nak buat restaging, contohlah kalau you visual arts kan, you ada theater ke, you nak restage something yang you dah pernah buat sebelum ini. So itu kita tidak dapat nak cover lah. Jadi kita memang nak menggalakkan you menghasilkan karya baru. I think that is very beneficial for everyone lah, because you get to explore new things, you boleh hasilkan new things, dan orang pun boleh dapat benefit daripada benda-benda baru yang you keluarkan. Okay, IP pun, yelah, you dapat keluarkan a new IP lah. Okay, seterusnya, skop yang seterusnya, um, you dapat menyediakan pembiayaan, basically menyediakan pembiayaan padanan satu dengan satu sehingga jumlah maksimum sebanyak RM250,000 untuk projek kreatif yang memberi tumpuan kepada entiti berdaftar dalam sektor kreatif Malaysia. So, kita punya SDP ni, kita punya skema dana padanan ni, kita boleh cover, kita bagi dana up to sehingga RM250,000. So, kita ada bagi contoh sikit di sini. Contoh, kalau you punya kos keseluruhan projek RM20,000, so My Creative akan luluskan RM10,000 berdasarkan kos yang layak. So nanti kita akan tengok, kita dan juga jawatan kuasa penilai dan juga pelulus akan tengok kos apa yang layak. Lepas tu, pemohon perlu menampung baki yang lagi RM10,000 tu untuk match lah. That's why it's called matching fund, skim dana padanan. So we give you basically like, we give you half and then you have to cover the other half. Macam tu. Okay, dan ini boleh terdiri, you punya the other match fund tu boleh terdiri daripada your own money ataupun daripada pembiaya lain yang credible lah, yang trusted. Okay, and seterusnya, contoh yang seterusnya, ini penting juga. So, contoh kalau you punya kos keseluruhan tu lebih besar, contohnya RM1 juta, dan you apply untuk 500,000, of course, kita akan dapat sokong up to 250 sahajalah berdasarkan kos yang layak. Tetapi saya nak tekankan juga di sini, mungkin you dapat 250 full, mungkin you akan dapat another kelayakan lah figure, mungkin lebih kurang sedikit daripada RM250,000 sebab ia adalah berdasarkan kos yang layak. Okey. Okay, seterusnya sektor kreatif. Apa yang kita cover? So kita cover all the sectors, seni persembahan, seni visual, penggiatan semula craft, music, of course, digital creative content, kandungan kreatif digital, and also seni multidisiplin, or multidisciplinary art forms lah. Tetapi jangan risau, kalau anda tengok ini patut macam, tak adalah aku punya sektor dekat sini. Jangan risau, kita sektor kreatif lain yang termasuk dalam kita punya My Creative Pillars, kita boleh pertimbangkan selagi ia memenuhi kriteria dan tujuan yang ditetapkan dalam kita punya Terms of Reference, terma rujukan kita lah. Jadi ada sahaja kita pernah cover literature, fashion. So jangan risau, walaupun tak ada di screen sekarang ni, kita boleh cover you kalau pihak penilaian dan juga pelulus merasakan bahawa sektor you adalah relevant dan memenuhi kriteria yang kita dah tetapkan dalam terma rujukan. Okey, kriteria kelayakan. Okey, ini again sangat penting lah. Uh, you have to know how are you eligible to apply for this fund. Of course, you have to be a registered business. You adalah syarikat yang berdaftar di bawah SSM, ROC, JPPM, ROS atau di bawah kerajaan negeri. You mestilah pengasas pengarah syarikat, mestilah warga negara Malaysia berusia 18 tahun ke atas, and then you mestilah tidak mempunyai sebarang rekod jenayah,
tak muflis, tidak disenarai hitamkan, organisasi you tidak digulungkan di bawah mana-mana badan kuasa. Tapi saya yakinlah semua dalam ni hari ni semua okey saja. So saya tak risaulah pasal benda ni. Dan seterusnya, syarikat atau organisasi you ada pengalaman profesional dan portfolio kerja at least within the creative industry 3 tahun. Okay, so kita nak tengok portfolio-portfolio you lah selama 3 tahun ni, apakah uh, apa projek-projek kreatif yang you dah buat di Malaysia atau di luar negara pun boleh juga. Okay, yang nombor 5 ni, kalau anda nampak, saya boldkan dia dan saya letak dia warna purple. Ada sebab kenapa begitu. Okey, ini SDP, macam saya cakap tadi, this is the second year we are implementing SDP. Last year, lain sikit daripada tahun ni, di mana last year, uh, masa you apply, you tak semestinya kena ada match fund. Okay, so you apply, kalau you dapat, kita akan bagi you conditional letter, so you carilah you punya match fund dalam masa 3 hingga 6 bulan. Tetapi pada tahun ni, kita dapati ada sedikit, maksudnya kekangan lah, maksudnya daripada segi timeline, daripada segi apa orang kata reporting dan sebagainya. Jadi kita tukar, dan tahun ini um, permohonan, sewaktu you memohon, you sudah perlu menunjukkan yang you dah ada match fund. So when you're applying, you have to already show to us that you have already secured a match fund. So nanti di dalam permohonan you, kita akan minta pembuktian itulah, dan pembuktian itu boleh datang daripada dalam maksudnya surat. Again, as I mentioned tadi, it can be your fund, it can be maksudnya fund daripada kerjasama dengan apa organisasi-organisasi lain. So, dan saya nak tekankan sekali lagi, pada peringkat permohonan untuk SDP tahun ini, you sudah perlu ada match fund you. Okay? Alright, karya ataupun hasil akhir yang kita expect daripada you, of course, you punya new IP, your new work, yang dipamerkan dalam bentuk persembahan, acara, pameran dan sebagainya lah, mengikut you punya industri, you punya sektor macam mana lah nanti. And of course, nombor 2, kita nak tengok, kita nak you bagi output akhir, laporan-laporan, you punya receipt, invoice. Ini macam biasalah, mana-mana dana pun kita nak tengok lah benda-benda ni, receipt, invoice, trust me. And then towards the end, kita akan bagi you monitoring survey untuk you isi. Dan sebarang output atau dokumen-dokumen sokongan lain yang ditetapkan dalam terms of reference ataupun bila kita minta nantilah, sekiranya you berjaya. Alright. Okay, senarai semak. Don't worry, nampak macam banyak tapi saya tak akan go line by line. Basically, ini adalah benda yang memang wajib lah. Benda yang you perlu ada waktu you memohon. Of course, you punya IC punya depan belakang, saya nak kat pengenalan pengasas pengarah organisasi pemohon, and then kena ada salinan sijil pendaftaran yang paling baru, yang latest one. Dan kita nak juga tengok you punya surat perisytiharan oleh pemohon, laporan insolvensi pemohon, you punya ACGS, perakuan ketuhanan syarikat. Jangan risau, semua benda ni, I mean, you ada certain benda yang you kena provide lah. But ada a few thing macam SD, declaration letter, semua tu nanti kita akan provide template lah di dalam permohonan online kita. So, yeah. Seterusnya, again, CTOS consent form ini pun mungkin ada dalam ni yang dah pernah apply SDP tahun lepas, so they know lah dokumen-dokumen ni. And then of course kita nak tengok you punya profile, portfolio you, dan juga of course proposal. Proposal ni memang penting lah. Apa yang kita nak tengok dalam proposal tu, of course you punya details of your proposed plan, objective you, outline program activities, implementation timeline. Dalam permohonan nanti pun kita ada sediakan template untuk
timeline. So don't worry, you just download and then you upload semula sahaja. You isi je you punya timeline dan upload semula dalam permohonan. And then of course kita nak tengok you punya profile, past project dan sebagainya. Dan seterusnya you punya budget. Budget is very important lah. So kita pun dah sediakan juga template budget dalam permohonan tu sendiri. So you just again you just download, you isi and then you re-upload the project budget. But of course you have to fill, kita ada kategori-kategori kita, so you kena isi accordingly lah. Okay. Kriteria penilaian kita, evaluation kriteria kita. So apa yang kita tengok di dalam you punya proposal lah. So ini adalah skop penilaian kita. So of course we want to see merit kertas kerja you, project proposals you punya merit, whether it's original, whether you have articulate your project clearly, your all documents or your proposals are complete, semuanya ada, semuanya lengkap, and then of course you punya karya yang dicadangkan tu kita boleh kenal pasti as a new creation and new IP lah. And then seterusnya, of course, we want to see how that project will contribute and will impact kepada kita punya industry. So, of course, kita nak tengok how it will generate new job opportunities. Itu sangat penting untuk kita tengok. Kita tak nak, again, project you hanya untuk certain people sahaja. You want to see spillover effect. And of course, seterusnya kita nak tengok kompetisi pemohon lah. Of course, this again saya ada explain tadi. We want to see whether you have tangible track record in the industry with a minimum of 3 years, dan juga sekiranya you ada boleh demonstrate you punya past achievements lah di dalam industri kreatif di Malaysia. Dan seterusnya pengurusan projek. So of course dalam you punya permohonan dan proposal nanti kita nak tengok whether you have the, orang kata apa, you are able to demonstrate whether you boleh menyiapkan projek you are able to complete your proposed project. And then of course you have clear iteration of your project management, belanja you macam mana, budget you macam mana, you punya promotion and marketing macam mana dan sebagainya. Okay. Alright. So proses permohonan. Nanti rakan saya Cik Alia akan tunjuk sedikit macam mana nak ke online system tu. Tapi untuk sekarang ni, so kita ada our online system lah. So kita tidak terima permohonan melalui email ataupun WhatsApp ke panggilan telefon ke, kita tak terima. So kita ada our own loans and grants management system. So you kena hantar you punya permohonan melalui that online portal lah. Okay, so once nanti you dah register, you dah isi semua details yang kita nak, so you boleh pilih dana apa yang you nak mohon lah. Macam sekarang kita ada beberapa dana. Contoh kalau you nak mohon dana SDP, you klik pada dana skim dana padanan. And then you kena isi pre-screening, prasyarat kelayakan. So you kena jawab. Kalau you layak, you pergi ke permohonan lah. Kalau you tak layak, you boleh email kepada kami, you punya maklum balas. Ataupun kalau you dah semak terma rujukan, you dah tahu, okay, mungkin ada setempat tadi you silap ke apa, you mohon balik, mungkin you boleh layak lah seterusnya. Okay. Dan okay, kalau kita pergi balik kepada yang layak, you isi borang you. Saya nak ingatkan juga kepada semua, study dulu kita punya application. So dia ada beberapa section lah dalam tu. So study dulu, plan your application wisely. So study dulu, mungkin you boleh isi few things. Lepas tu you boleh save as draft. So don't worry, you boleh save as draft and then you can always come back. Tapi you kena plan wisely lah, jangan you mohon last minute lah sebab kita takut nanti crash ke apa ke. Okay, so once you dah confident, you dah sediakan semua dokumen-dokumen yang kita nak, you rasa okay, semua you dah isi dengan okay semua, tak ada apa isu, and then sebelum you submit, you kena memberikan declaration lah. You have to confirm all the
information are true and accurate, and then you click submit lah, you hantar permohonan kepada kita. Okay, so what happens next? Of course, everyone wants to know, okay, what happens next lepas tu? So, okay, you dah sampai kepada complete you punya application form. Pemohon yang layak. So, we will go through, filtering dan sebagainya. So, kita kenal pasti pemohon yang layak. Kita akan panggil pemohon-pemohon yang shortlisted ni lah, yang layak ni untuk ke sesi pitching dengan jawatan kuasa penilai. So, jawatan kuasa penilai kita ni bukan daripada dalam ICV. Ini adalah panel-panel industry experts. Mereka adalah orang-orang industri sendiri yang kita jemput untuk menilai you punya proposal. So, you will come and pitch before this lah, di hadapan penilai kita ni lah. Dan seterusnya, kalau jawatan kuasa penilai menilai you punya projek itu baik dan memenuhi kita punya top, dan dia akan syorkan kepada kita punya jawatan kuasa pelulus. So, kita akan bawa you punya proposal semua ni kepada our approval committee yang juga adalah panel-panel industry experts, bukan daripada MyCV sendirilah. Jadi itu adalah seterusnya lah approval committee. Seterusnya, kalau anda berjaya, congratulations, kita akan beri notifikasi kepada you melalui email. Dan seterusnya barulah kita akan beri you surat tawaran, agreement dan sebagainya. Okay. Okay, so saya rasa memang ni dah last slide lah ni. Kita punya tempoh permohonan sebenarnya dah start dah pun. Kita dah buka lebih kurang sebulan dah. Kita start buka daripada 30 April. Kita pun dah terima beberapa permohonan juga. Dan kita akan buka sehingga 30 Jun 2025. So you ada about 1 month lagi. So we want to see you apply, of course. Dan itulah, jangan tunggu lagi, boleh apply kepada kita punya SDP. You can always visit our website. Tak apa, nanti rakan moderator saya akan tunjuk lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya rasa kita boleh teruskan kepada sesi soal jawab lah. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay, thank you Izzati for that very clear and informative walkthrough. Diharap semua dapat catat segala info-info yang diperlukan untuk tujuan permohonan nanti. You probably have some questions now, so let's get into them. We will now open the floor to questions. Do pour your questions in the chat box and we will address them. If there's anything you'd like to ask or clarify, whether it's something specific about eligibility, the process, or even just a simple, can I do this? Please do not hesitate to ask away. We will try to answer as many questions as we can. Okay, kita akan memulakan sesi soal jawab dengan soalan daripada Forest Studio. Hi, my creative. I have questions. When is the latest project? Sorry, when is the latest the project can start? Can the project start in October 2025? How will the Okay, soalan nombor 2 adalah how will the cash be distributed? Will we have to spend 500,000 first before being reimbursed 250,000? Okay, there's another question, number 3. Can we apply if we have an ongoing grant with MDEC? MDEC. Okay, all right. So, soalan daripada Forest Studio. Thank you so much for that question. So, for number 1, when is the latest the project can start? Can the project start October 2025? Okay, so if thank you for that question. So, I think a lot of you guys have these questions on the timeline. So, in the terms of reference, we do mention that. Okay, so
the process that it might take from the cut-off date daripada kita punya deadline to when we can actually apa issue the offer letter if you are successful mungkin akan mengambil masa at least dalam 3 bulan atau lebih. So contoh kalau you apply kita cut off date tu bulan bulan Jun macam tu, so you can expect dalam masa 3 bulan macam tu lah, bulan 9, bulan 10. Project start 20 October 2025. Again, these are the kind of things lah that you have to bear in mind. Kalau kita boleh issue pun mungkin dalam bulan 9 atau bulan 10. So you tak apa, you hantar sahaja you punya permohonan, kita boleh menilai dan kita kita cubalah tengok kalau you know kita boleh maksudnya orang kata apa tengok kita punya timeline macam mana lah dengan you punya timeline. Alright. Second question, how will the cash be distributed? Will we have to spend 500 ringgit, 500,000 ringgit first? Okay, so I think saya akan jawab the first part of that question first. How will the cash be distributed? So kita ada 4 tranches for tranches of payment lah. So upon you berjaya, contoh you berjaya, kita akan hantar you offer letter. So once you dah dapat offer letter tu, you boleh dapat 20%. Okay, dan seterusnya uh, is the agreement stage. So bila you sign agreement, you dapat another 30%. Okay, and then lepas you sign agreement, you kena, okay, you buat you punya project apa semua. So ada satu stage tu di mana you kena hantar you punya interim report. So di interim report tu, bila you dah hantar, bila kita di pihak My Creative Ventures dah menilai bahawa semuanya lengkap, dokumen-dokumen yang kita perlukan semua lengkap, then you boleh dapat another 30% lah. And then of course di peringkat yang keempat tu, the fourth tranche, kita panggil sebagai wang tahanan, reimbursement. So you would have to, yang kali keempat tu, bila you dah beri you punya laporan akhir, dan dokumen-dokumen yang kita perlukan, baru you get, so basically 20, 30, 30, itu dah 80, you akan dapat lagi 20%. Okay, so that is the first part of that question. The second part of it, will we have to spend 500,000 first before be reimbursed? Basically kita macam, kalau kita bagi you 250,000 lah contoh. So 250,000 tu kita akan bagi dalam 4 peringkat tu lah. That 4 tranches tu lah. Yeah. Can we apply if we have an ongoing grant with MDEC? Unfortunately tak boleh. So untuk saya rasa macam dana-dana lain pun kalau dana daripada kerajaan Malaysia, federal government, kita memang kita tak boleh double dipping lah. So kalau you have an ongoing grant with MDEC yang belum habis lagi, you tak boleh terima dana lain lah daripada Migrant Ventures. Okay. Okay, so we will move on to the next question. Okay, from High Castle. Assalamualaikum. Nak tanya, apa jenis-jenis harta intelek? Kalau technology-based project but related dengan music, boleh ke? Okay, that's a good question. So, okay, apa jenis harta intelek ya? So, basically, you punya karya baru lah. Contoh kalau macam dalam contoh yang High Castle bagi ni, technology based project tapi relate dengan muzik. Benda yang for us memang unik lah benda ni kan. So kita pun nak menggalakkan benda-benda orang kata apa karya-karya yang baru, IP yang baru. Tak kisah. So you boleh because you ada komponen yang kreatif tu which is music. Tu kalau you nak incorporate dengan teknologi baru, kita tak kisah you hantar je you punya proposal. Kalau dia tidak menyentuh any sensitivity ke apa, mematuhi kita punya terms of reference, kita okay je. Tak ada masalah. Yep. Okay. Okay, next question is from Freddie Hampton. Okay, adakah syarikat yang pernah menerima DKD Music dan siap projek sebelum tarikh tempoh dipertimbangkan untuk DKD kali ini? Itu soalan pertama. Contohnya,
okay, untuk buat muzik TV 10 buah lagu, ia sama seperti kaedah buat filem di mana perlukan sewaan peralatan kru, audio dan lighting, pengarah, pembantu pengarah, juru kamera dan banyak pihak yang terlibat. Jadi diharap semua ini diambil kira dalam proses kelulusan jumlah dana yang diluluskan, kerana dengan dana yang kurang kita tak dapat kualiti video yang cantik. Faham? Okey. Dan kurang menarik. Apa lagi kalau produk itu untuk dijual secara digital yang disebabkan kurang peralatan dan kru atau petugas. Nombor dua, dari segi duit dalam akaun sememangnya ada sedikit masalah seperti yang sedia maklum. Okey, industri kita kurang baik dan tidak ada pendapatan melalui penjualan album lagu. Namun bagi company Encik ni, kejap lagi. Kami boleh memohon pinjaman pada bank mengikut fund yang lulus, yang mana mereka boleh mempertimbangkan penanggungan bayaran. Jadi diharap MyCV dapat ambil maklum untuk kriteria ini. Okey, terima kasih kepada Encik Freddy Hampton. Okey, so untuk soalan ini, untuk soalan pertama, adakah syarikat yang pernah menerima dana DKD dah siap semua tu boleh dipertimbangkan? Okey, DKD Music okey, mungkin soalan ni untuk DKD, tapi saya boleh jawab juga untuk SDP dan DKD. Kalau you pernah menerima dana dan you baru habis projek you. Kita ada tempoh bertenang. Kita panggil cooling period lah selama setahun. Baru you boleh apply semula. Kenapa? Bukan kita sengaja tak nak bagi, tapi kita nak menggalakkan lagi spillover effect lah. Jadi kita nak tolong, maksudnya community-community lain, syarikat-syarikat lain. Jadi kita ada cooling period tu selama setahun lah. Lepas habis setahun tu, you all boleh apply semula lah untuk dana-dana yang kita ada untuk tahun seterusnya. Okey, untuk soalan nombor dua, untuk buat muzik TV 10 buah lagu. Okey, okey, banyak kru yang terlibat. Faham, faham. Jadi, yalah, kita faham akan, maksudnya, akan, uh, kita terima maklum balas ni, kita faham akan isu ini. Um, Cuma, uh, kadang apa penilaian, bukan sahaja di peringkat MyCV. Kita tidak ada kuasa sebenarnya untuk memberi kelulusan atau mengesyorkan, sesuatu sesuatu proposal itu. Kita ada jawatan kuasa kita, jadi penilaian itu juga sebenarnya dia mengikut, kadang-kadang dia tengoklah, dia match kepada apa skop yang kita minta, adakah ia mengikut keperluan semasa. Jadi kadang-kadang benda-benda ni dia mempengaruhi sedikit lah. Jadi kami di pihak MyCV faham. Jadi tapi itulah, kadang-kadang ada perkara-perkara yang mungkin, okey, mungkin perkara ini mungkin contoh ada uh, perkara lain dalam bajet tu yang lebih perlukan perhatian, perlukan lebih suntikan dana. Jadi kita bagi lebih di situ. So macam itulah. Untuk soalan yang seterusnya daripada Cik Freddy, dari segi duit dalam akaun, okey. Again, di sini kami faham juga situasi industri. Um, uh, Kami pun macam kami cakap tadi, mungkin duit company, kita pun tak, orang kata apa, tidak terlalu control lah siapa you punya match fund. So it can be your personal, it can be your friends, your spouses ke apa, dan juga kita menggalakkan you dapatkan match fund daripada organisasi organisasi lain, daripada, contoh kalau you nak buat kerjasama dengan syarikat lain, dapatkan sponsor daripada bank ke. Sebab kenapa kita nak galakkan benda itu, sebab kita nak tengok how you will be able to also sell your project to other organisation. So kalau other organisation trust your project, so they trust you, so they will give you a match fund. So perkara itu sebenarnya
indirectly menyumbang juga kepada you punya, maksudnya kepada orang boleh nampak you lebih expose lah, orang lebih nampak you punya potential dalam bisnes, dalam bisnes kreatif. Okay. Alright. I hope that answers your question lah. Okay, we proceed to the next question. Okay. From Ruby's Place. Hmm. Bagaimana untuk memohon untuk kali pertama? Kerana kriteria mesti pernah menerima apa-apa dana. Oh, okay. Sebenarnya kriteria kita tidak kata you kena pernah terima any dana. Yang penting kita nak tengok you ada pengalaman at least 3 tahun. Ah, itu yang penting lah. Tapi you kena uh, yang okay, I assume okay, itu tadi jawapan saya yang pertama. Tapi I assume juga you tanya pernah menerima apa-apa dana. Ke you nak tanya kena ada match fund dulu. Adakah itu? Mungkin kalau Ruby's Place boleh boleh jelaskan, nanti mungkin saya boleh jawab lah part tu. Tapi Nanti saya we harap will get yang back to you. ya, the first section tu basically kita tak semestinya kata oh you have to pernah terima dana lain daripada kerajaan ke apa ke, tak ada. Basically you just have to have 3 years experience lah, at least kita nak tengok. Ya. Okay. Soalan ini daripada Mahakarya Studio. Perlukah program atau acara ini bertiket? Okay. Kita tidak kita tak kisah, boleh you boleh, of course, kalau contoh you buat exhibition ke, you buat concert ke, boleh je tiketkan. Kita pun galakkan juga sebenarnya, because that can be your profit. So kita sangat galakkan lah, boleh je kalau tak ada masalah untuk you tiket, apa ya, to tiket your event lah. Ya. Okay, one more question. Another question daripada Trivision Studio. Hi, one company can apply how many grants? Okay. Okay. Good question juga, sebab kita memang ada banyak. We have multiple grants that are open now. Of course, our CMI, SDP dan juga DKK punya grants. You can apply as many grants as you want. Tetapi contoh, you di shortlistkan di SDP, and you're shortlisted at SDP, and then you're also shortlisted at DKK, contoh DKK Dana Persembahan Muzik. If you got two of them, you're lucky you got two of them, you hanya mendapat satu saja. So you can apply as many as you want, but you can only get one if you are successful. Yeah. Okay. So, another question from Forest Studio. Our ongoing grant ends in September 2025. Can we apply in June 2025 for the project duration that starts in November 2025? Okay, Forest Studio. I assume juga, I think Forest yang tanya pasal MDEC tadi Okay, so kalau you berakhir pada bulan, if your grant ends in September 2025, and you nak buat pada November 2025. I think if you dah habis you punya project, boleh apply. But you have to provide to us masa permohonan. You kena dah bagi yang, sebenarnya you dah kena bagi yang projek dah selesai. So itulah, kalau you boleh demonstrate pada peringkat permohonan yang projek you di MDEC tu atau organisasi lain, agensi kerajaan lain tu dah habis, you dah bagi surat project close, then kita boleh consider lah your application. All right. So this question is from Panash SDN PhD. Hi, for a new company, we need funds to run the project. My question is, let's say we have a certain amount in our account. Is it possible to utilize the grant first? After that, we use our own fund. Okay, further we need to run the project because let's say we have certain amount. Okay, Panash Sendera Berhad. Untuk new company
Okay. So we want to see the intention of having the match fund is for you to use both of your match fund and also our scheme Dana Padanan fund for a specific project. So you would have to demonstrate later when we ask for your reportings nanti, you have to demonstrate that okay, you utilize our fund for the things that we have approved for you, and also we also want to see what are the expenditures that you have. So we want to see that you also use that match fund for that project lah. Of course kita tak control macam mana you nak guna you punya match fund, but it's better sebenarnya if you use that, because the intention is for both of the funds to fund one single project. So it's better that way lah. So we encourage yang begitu, tak menggunakan fund kita sepenuhnya lah. Hmm. Okay. Hope that Okay. answers the question. Yeah. All right. So, next question is from Ruby's Place. Sebagai syarikat yang menguruskan sesebuah band, grant yang mana satu bersesuaian atau boleh mohon mana-mana grant yang ditawarkan? Okay, Ruby's Place. Thank you for that question. Kalau you penguruskan sebuah band, okay, dia depends on what you want to do. Contoh kalau you nak buat konsert, contoh kalau you nak buat persembahan muzik lah, kita ada satu dana persembahan muzik, ada di KK, dan kita tengah open juga sekarang, so you boleh apply. Itu adalah untuk buat persembahan di capacity, di tempat yang berkapasiti 2,500 macam tu. So boleh bawa band you, you hantar proposal you, kita tengok okay, dan you boleh consider lah. Untuk SDP pun tak ada masalah. Kalau you ada project music dengan band you yang you keluarkan IP baru, contoh you nak keluarkan lagu baru, kita boleh consider juga. Tapi untuk SDP you kena ada match fund lah. Hmm. Okay. Soalan seterusnya daripada Arina Penang. Boleh ke projek berbentuk rakaman video, majalah dokumentari, genre seni, warisan dan budaya boleh dimohon? Hmm. Dan soalan kedua, boleh ke projek berbentuk pertandingan dimohon? Okay. Thank you Arina Pinang. Okay. Projek berbentuk rakaman video majalah dokumentari. Okay, boleh. Kita pernah fund dokumentari. So dia di bawah, kita letak di bawah content creation lah. So boleh je, tak ada masalah lah. So you boleh hantar proposal you untuk video majalah dokumentari. So boleh. Untuk soalan dua, boleh ke projek pertandingan? Um, tak ada masalah juga. Tapi macam yang saya sebut tadi, benda ni adalah IP barulah. Contohlah kalau tiba-tiba you nak buat macam Malaysian Idol kan. Benda tu kan dah ada kan sebelum ni. Contohlah. So kita tak boleh cover lah. So it has to be a new IP, a new thing. So we can cover. Hmm. Alright. So, next question is from Trivision Media. Untuk dana padanan ini, IP program Travelog Overseas boleh apply ke? IP program Travelog Overseas. Okay, Travelog Overseas uh, boleh juga, you boleh apply. Kalau you nak buat Travelog Overseas, kita pernah juga ada permohonan yang shortlisted lah, mana dia buat macam Travelog documentary macam tu kan ke di Asia. Jadi bolehlah kita akan consider lah. Ini pun akan berada di bawah content creation juga. Hmm. Okay. So, next question from Pudipang. Bolehkah dana ini digunakan untuk membuat sebuah projek berimpak tinggi terhadap industri kreatif Malaysia di luar negara, cross culture, dengan menampilkan artis, kru, produksi, pengurusan dari Malaysia dan matching fund 50% telah pun secure dari partner di luar negara? Okay. Uh, okay. Di luar negara ya, cross culture. Okay, so kita macam saya explain tadi, if it's a new IP,
If it's a new thing, kita boleh karya baru, kita boleh cover. Crowd culture di luar negara. Tapi kita nak tengok jugalah how it can impact penjanaan tenaga kerja di Malaysia. So kalau boleh macam kalau kru-kru you daripada Malaysia, uh, majority of them, so kita sukalah, kita encourage lah benda tu. And then kalau you dah secure match fund daripada luar negara, it's better. Kita pun pernah ada projek yang kita fund di mana dia dapatkan matching fund dia daripada luar negara lah. So it's not a problem. Hantar sahaja proposal you. Kalau kita menilai, pelulus dan penilai menilai you punya projek tu terkena dengan kita punya dengan apa yang kita nak, so it can be considered. All right. So another question from High Castle. High Castle is a mobile app for booking music studios. Is this considered as a new IP? Because we have the IP for registered and we already launched the app. We need the grant for expansion and hiring team. Or do you have any suggestions for other grants that might be suitable for this case? Hmm. Okay. Hi, okay. I think it's a mobile app for booking music studios, I think. Okay. Kalau, I mean, for the first part of it, I think I mean, if it is a new IP, I guess for you, because it's a creation from your company lah kan. So you've already registered the IP. But for us, we wanna fund a project yang akan berlaku. So kalau dah pernah ada, dia kita mungkin tak boleh nak cover, tapi saya galakkan untuk tuan atau puan from High Castle, just send your proposal, just submit your proposal. Again, as I said, as I mentioned, sometimes if the approval committee and the evaluation committee, um, they sometimes they look at certain things and they feel like, okay, these are worthy to be funded. So, it can be considered, it can be successful lah. But from what I'm seeing, you dah ada IP tu, that part can be a bit tricky. But of course, you can always refer to our terms of reference to understand better. And then, of course, you're welcome to apply if you want to. All right. Jap, ada suggestions for other grants that may suitable for this case. I think if it's MDEC could also be, another place where you can. It's a good grant venue for you lah. Itu kalau di maksudnya interagency. Kalau di My CV sendiri, yang baiknya memang di skim dana padanan lah. Sebab for other grants that we have now and incentive are focusing on music. Scheme Dana Padanan matching grant is the grant that focuses on multiple other sectors. Yeah. Okay. So Arena P9 has three questions actually. So number Hmm? one, can theatre performances be applied for this fund? Number two, boleh ke projek berbentuk rakaman video, majalah dokumentari, genre seni, warisan boleh dimohon? Okay, I think this question was answered. Number Mm-hmm. three, boleh ke projek berbentuk pertandingan dimohon? I think this question is also answered Yeah. before. Yeah. So I think the first question lah yang kita belum Yeah. address. Okay, yeah, theatre performances. Of course, we can. You can apply for this fund. We have funded a few theatre performances under the 2024 matching grant. So you are always welcome to apply for theatre lah. Yes, asalkan it's a new IP, karya baru. Kalau restaging, minta maaf lah, memang kita tak boleh cover restaging, re-exhibition ke, re-recording lagu Siti Nurhaliza lama ke, kita tak boleh cover. Yeah. Okay. Mahkarya Studio asked, okay, jikalau projek kandungan digital seperti filem atau seri-seri filem pendek, apakah kriteria dan ROI yang ingin dilihat oleh pihak MyCV? Bolehkah projek filem tersebut untuk tujuan non-profit atau tayangan percuma? Okay. Uh, Kandungan cerita seperti filem pendek atau siri pendek.
Of course, boleh. Filem atau siri pendek, again, dia boleh di cover under content creation. What sort of ROI that we want to see? So, of course, we want to see how it impacted of course, your business in the long term and how it can benefit the community and the creative economy at large lah. Of course, kita nak tengok whether you punya produk atau projek tu boleh tak kalau macam filem atau siri pendek ni dia boleh tembus ke pasaran antarabangsa contohnya. Boleh ke dia tembus kepada OTT platforms contohnya kan. Benda yang memberikan exposure kepada projek you ataupun kepada karya baru you lah. So ini adalah ROI yang kita nak tengok. We don't only see at apa orang kata monetary ROI, we also want to see how your project or your new IP, your creation, can impact the creative economy in the long term lah, of course. And then the second part of your question, boleh ke projek filem tersebut untuk tujuan non-profit atau tayangan percuma? Macam yang saya ada sebut tadi, kita galakkan ticketing, tapi kalau you tak buat ticketing pun, okay, kita galakkanlah untuk you, maksudnya you ada profit juga untuk your company kan. Tapi again, apa kita nak tengok spillover effect tu. Kita tak adalah macam kata, oh, you have to jana pendapatan daripada uh, perlu. Of course, we encourage you to have to do that because that would then help your company untuk lebih sustain di masa hadapan. Dan kita grant ni pun macam kita nak jadikan hanya macam you, maksudnya it's a stepping stone lah untuk you. So kalau you generate fund daripada tu, then you can orang kata apa lebih sustain lah perniagaan you. So we highly encourage you untuk make it at least for profit juga, so that it can have spillover effect in in the long run. Hmm. Okay, we will be taking in three more questions. If you would like to ask, please go ahead. Okay, after three questions, we will be ending the session. Okay. Sekarang ada satu soalan Mhm. daripada dah pernah jawab dah. Okay. Okay, keep the questions coming, guys. Yes, keep the question coming. Dialah masa je untuk you guys tanya soalan kepada kami. Yeah, susah lepas ni nak tanya soalan. If you're confused maybe about the matching fund ke, macam Hmm. only self-funding atau boleh Hmm. dua-dua, boleh tanya Hmm. sekarang. Oh, jenis projek yang you boleh buat ke? You can ask Hmm. now. I think there's one additional question. Okay, there's one question here. Says, does it help if we have received grants in the creative economy before by other grant bodies? I'm looking at merging craft, tech, and circular economy in lifestyle products, whilst uplifting marginalized youth. Do you prioritize impact? Okay, I think that question is from Amrit. Thank you so much, Amrit, for that question. A very good question. Does it help if we have a secret in the creative economy before? Um, uh, Definitely it helps. Walaupun, although it's not like the main criteria yang kita nak tengok, but of course it helps because it shows that your organization uh, has that potential. So other creative bodies have maksudnya acknowledge your potential lah. So of course it helps. Um, you are looking at merging craft, tech, and circular economy and lifestyle products. Okay, so that I think that's a very that's amazing initiative that you have there. Of course, we prioritize impact, not just monetary impact, but we want to see the spillover effect in the long run to the community, to the creative people. While looking at what you're saying now, although it's about
lifestyle products, but you also want to merge craft. So craft is also part of what we covered. Of course, feel free. We always welcome you to apply. Just apply. We will evaluate your proposals thoroughly, and then if the evaluation panels and also the approval panels uh, consider that this is something that is yang layak, that match all what we required, then yeah, you might be successful. So no harm, just send away your application. You always welcome it. Right. So we have a question from Serene Music Group, SDNBHD. Since MyCreative is providing matching funds for these projects, how does IP ownership work for the new creations? Will it be shared ownership, and if so, how is that split determined? Okay. Again, another great question. On the IP, the ownership is 100% yours. So don't worry, we won't hold your IP. But of course, there will be some terms in the agreement that says that you would need to, maybe if you're a contoh example, if you're a music, if we want you to perform for us, or we want to sort of like show your products or your projects, the deliver the outputs of your projects to our media or social media or our partners, marketing partners. Of course, there are terms that maybe we can show it without any fees. But in terms of IP ownership, the IP is 100% yours. So we don't hold your IP lah. Yeah. All right, we have tonight's final question from Trivision Media. Untuk dana padanan ini, syarikat keluar duit sendiri dan dapat dana dari MyCV boleh ke kalau tiada matching fund dari syarikat lain? Okay, so kalau saya faham soalan daripada Trivision ni, dia punya dana padanan adalah daripada duit sendiri. Syarikat keluar duit sendiri, duit syarikat lah. Boleh, kita tak kisah. So asalkan you ada match fund tu, dan match fund itu you boleh buktikan daripada contoh, kalau you daripada personal fund, kita akan minta you isi satu macam borang declaration lah. Kalau so kita tak kisah kalau daripada company you pun, okay, you kena isi satu borang tu lah, di mana you mengaku okay itu duit daripada company you. Kita tak halang kalau itu daripada duit company you. Yeah, asalkan dia jangan daripada agensi kerajaan lain sajalah. Itu je yang kita limitkan lah. But if it's your duit syarikat sendiri, it's okay. Hmm. Okay, sorry, we will squeeze in one more, which is from Yep, Amrit. can. Okay, for the matching funds, do we need to write letter of intent from our investors, or if our cash flow is good enough to prove this? Also, Hmm. if we would like to create a content series around our product and initiatives that we do, would this help with our application? Our pillars are very Hmm. multidisciplinary. Yeah. Okay, for the matching funds for Amrit, do we need to write letter of intent, sorry. Okay, kalau if it is from your investor, um, okay, so if it's from your investor, it means your own money. Okay, as I've mentioned tadi, if it's your company's money, you are required to fill in a statutory declaration punya form. So and then you also have to give your bank statement lah, macam tu. Just to show that okay, that money is there in your account. Okay. If it's from another organization, let's say you partner up with a private company, you have to, we require you to show the letter from that organization, from that company that says, okay, that company ABC, are reward awarding your company for this project, for this how much fund. So if it's from another company, yalah kita minta lah. But if it's your own personal fund, kita akan minta you isi borang isi. The second part of your question.
you want to create a content series around product initiatives that we do. You're right, your pillar are very multidisciplinary, and in fact, we do cover multidisciplinary sector. So, um, again, if it's a new IP, it's a new creation, apa, it links with creative sectors that we have that we can consider, boleh, it's okay, you can apply. Yeah, no problem. Hmm. Hope that answer your question. All right, thank you, Izzati. That ends our Q&A session for tonight. Thank you, everyone. So now that we've answered your questions, we would like to conduct a very brief session on how to apply. Stay tuned. This will be a step-by-step guide on how to apply for SDP through our online program. Team, can you please project our website on the screen? Thank you. All right, so just search My Creative Ventures website, mycreative.com.my. So it's under fundings. You can click grants and then you scroll bawah. Okay, so here you can choose between Bahasa Malaysia and English. So just click one. Okay. Okay, turun, turun, turun. One side is the TOR, terms of reference. The other side is where you click to apply. So here you can go through all the terms of reference. Make sure to read it and understand thoroughly what the program's about. Then if you still don't understand, you can still email us for any questions. And so you can apply by clicking this button. So we have a new online system called Loan and Grants Management System, LGMS. Thus, do register if you have not registered for an account yet. All right, so when you register, so you will have to choose the type of syarikat, the type of company you are. And once you register, you are good to go and you can apply for any of the grants that we offer. So here's a gentle reminder. All right, for a better experience when applying for SDP using our online system, LGMS, it is advisable to use Google Chrome as your browser. Please be reminded not to apply at the very last minute due to a few reasons. Too much traffic can cause a system slowdown or worse, a crash, so please plan your application timeline wisely. Number two, you also need to know that we require a few documents from your site, so you may need time to prep all of those documents before you can submit. As a reminder again, please plan your application wisely. Okay, once again, we would like to relay a huge thank you to all of you for being here tonight, for your time, your questions, and your enthusiasm. We hope today's session gave you a better understanding of how SDP works and how it can support your events. We wish you all the best with your applications. Sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat malam.